Aí é loucura. A foto. Resmi itibaret. Құрметті достар, біздер қазір Алматы қаласындамыз. Ushbu salonda Bir şey deyip basam, buna kız bir şey deyip. компаниясының Алматы, Дели. Производится посадка на рейс 6E118. Indigo Airlines. Airlines стан. Біздер қазір Алматы қаласындамыз. Şimdi Frankfurt қашамыз. Потом essa Palma de Mallorca. Contra Palma. Eu tô falando que você vai fazer gol contra Palma. 2. 2 гола забил против Пальмы. Момент курили. Tutmuşlar. Жақында чебе. Токли спахекс. Қайырлы сіздер. Аллаға шүкір, Frankfurt қаласына жеттік аман есен. Енді Алла қаласа бұйырса Майорка қаласына ұшамыз қазір. Бізбен бірге болыңыздар. E aí, professor Oswaldo Mendonça? E aí, minha gata? E aí, já tá preparado, não? Olá, eu já tô na Alemanha. Vamos. Precisa quanto? 7. 5. Calma. Isso. Ah, 5. Ufa. Eu já mandei mensagem aí, pode ir. Você falou que chegou, graças a Deus. Isso, amigo. Também, pega mais. Eu vou tirar daqui. E aí, como é que bota ou não bota no avião? Então, como é que deve ser isso, tá ligado? Tipo. Você não pegou chocolate. Olá, Palma de Mallorca.
Мы это планировали, ребят, заранее, до игр, до выезда, там, до игр. Para vocês poderem descansar, Чтобы вы могли отдохнуть, conhecer a quadra. чтобы с паркетом ознакомились. E eu falo muito isso com vocês, sabe, amigos? Я об этом с вами много говорю, друзья. Знаете, Deus é muito bom, cara. Deus é maravilhoso. Всевышний, ребят, хороший, Всевышний чудесен. A gente consegue vir para uma cidade tão bonita como essa, У нас вы сюда приехали, ребят, в такой красивый город, как вот этот. numa competição, na competição mais importante do mundo, Самый важный турнир в мире. com o nosso time extremamente preparado. С нашей командой готовы полностью. E aí eu vinha pensando no que eu ia conversar com vocês sobre essa oportunidade que Deus está dando para mim. И я думал, ребят, о чем с вами поговорить насчет вот этой возможности, которую нам Всевышний дает. Uma coisa que eu penso muito é do que pode atrapalhar a gente. Ребят, о чем я много думаю, что не должно мешать нам. Eu acho que uma das coisas que mais podem atrapalhar a gente Одна из, ребят, вещей, которые может нам мешать, одна из больших вещей, которые somos может nós mesmos. мы сами можем себе мешать. Então, como é que um atleta consegue entregar a sua melhor performance, a sua alta performance? Как игрок может все свои вот эти силы, самую высокую, ребят, У атлета- результативность свою показать? ар жақта чемпионат мирадан ойнайтын балдардың несі бар. Pai. Que isso? И важный голдар салатын балалар. 95% точность. Енді әшейін жүре екі нені тұршы, братан. Сендер ешкім тұрмайды, а, братан? Нет, тұрып қой. Isso. Магашал. Ласковый. Арта арқылы тұрады же, 10 минут шаруаңызды бітіріп. Склад жома. Какой размер у тебя? 40, подожди. Ты видел соседей? Bora lá! Luiz! Давай контракт Джома, Luiz! Хочешь? Не, серьезно? Пришел человек. Какой размер у тебя? 40 все? 40 последний. Это 40 все, да? Será? Aqui na frente do elevador. Да, нормально? Залез? Какой залез? Пальцы полез здесь? Caralho, Dom! Даже стелька здесь. Даже стелька полмили, Аки. Че стелька? Первый раз стелька. Обычно он никогда не может ходить в кроссовки размерные. Да? Видел? Потому что хорошая энергия. Буржан, могу тебя? Буржан. Não, não precisa não, pai. Реально тебя?
Jolik. Cadê o Brau? Tô frente. Cadê Caio? Nada mais. Nada mais. Eu vou chegar ali agora. Foto tua junto. Não, foto da vídeo tô junto. Vamos atrasar pro vídeo aí, é foda essa formação. Mas os filhos estão... Lá contra equipes que movimentam, né, no 4-0. В реальности, ребят, мне нравится играть против таких команд, которые 4-0 двигаются. Eu acho que é um jogo muito arriscado Я думаю, игра очень рискованная pro ataque. для атаки. Por qualquer desequilíbrio, a defesa consegue encaixar e roubar essa bola. Потому что любой, ребят, здесь баланс у них в атаке. Оборона может отобрать мяч и... Eu invisto muito, né, no momento de defesa, como vocês sabem. Я, ребят, вкладываюсь много именно в оборону, и как вы знаете. Utilizado pelo nosso adversário. Ребят, я покажу вам один момент на видео, который они используют. Que é quando eles usam, eles acompanhando os nossos jogos, principalmente contra a Kairat e contra a Tiral. Я очень рад, ребят, следил за нашей игрой, специально против, в основном против Кайрата и против Атрау. Я сказал, Витор, не надо анализировать это, потому что это отходит от нашей идеи. Mas vamos lá. Bu! Nem nada, esse vídeo nem nada. Nada vídeo e foto Haroshi, Katata, nem nada это. Katata нету фото, нету видео. Почему? Надо, Катата. Самый лучший день заходил вечера. A bola é minha. Isso é porque você tá tirando o braço. Deixa o braço que ninguém olha pro cara bater. Vai, cara. Não, desculpa. Devagar. Не могу забрать. Нормально, дай Кая. Да, вот именно. Olha aqui, por favor. Do lado do outro. Mexe, Troca os goleiros. Troca os goleiros. Respira, gente, respira.
Beleza, vai, Igor! Vai, Cassânia, Jaime! Isso! Cassânia! Boa, Jaime! Cassânia, Nunes! Arote, vai, Cassânia, Raja! Arote, Жду, я следующий. Потом Габриэл хотел сразу там, без очереди. 22 года, как так вообще? Надо уважает. Будет ему потерпеть немножко, надо ждать. Музыку включит, а опять это начнется сколько погода. Ei, foi na praia, amigo? Não. Eu não foi em lugar nenhum. Лазер высокой интенсивности. шопинг, такие 10 километров. Хорошо снимают, обезболивают, воспаление снимают. Quanto, amigo? Mais ou menos 15 mil tenge, 150 reais. Que isso, amigo? Sim. Vai. Tem que cortar o cenário. Vou falar um caralho na roda deles botaram. A gente E se algum dos senhores tem dúvida, И если у кого-то есть сомнения, por favor, me avise. пожалуйста, предупредите. Porque aqui, Потому что вот na это, minha cabeça e no meu coração, потому что вот здесь, ребят, в моем сердце, eu tenho 100% de certeza. у меня есть 100% уверенность. Melhor todos os dias até aqui. Все получится, потому что я каждый день отдавал свои силы до E é сегодняшнего isso que дня. eu preciso dos senhores, И ok? это нужно от вас, господа. Nós vamos pro Final Four. Мы, ребят, идем в финал 4. Nós seremos campeões europeus. Paulo, tu lembra? Как мы будем отбирать у подключения пятого соперника высоко? Помните? Joelho colchonete, mobiliza a coluna. Isso, cara. Caio. Arocha, Caio. Já tá meio que lá na hora, já. Já tá meio que Eles querem fazer isso. Os segundos 10 minutos a gente vai fazer laterais de ataque e escanteio. Вторые 10 минут, ребят, аут в атаке угловые. E os 10 minutos finais a gente vai fazer 5-4, com o jogador de linha. И последние 10 минут, ребят, 5-4 с игроком линии. Beleza? Сейчас. Сегодня я говорю, Nós vamos ser campeões europeus. мы станем победителями Лиги Eu Чемпионов. não tenho. Eu me imagino já campeão europeu.
Я уже представляю, ребят, чемпион Eu Европы. vivo como um campeão europeu. Я живу как чемпион Европы. Porque nós vamos conseguir. Потому что у нас E получится. eu preciso que todos os senhores Мне надо, чтобы, ребят, tenham essa clareza na cabeça de vocês. мне надо, чтобы у всех у вас была ясность вот эта в голове. Qual é? Apertou, e aí caiu tudo. Já tá tudo pra falar. E já quebrou a tá aí já, né? Cuidado já. Só energia positiva. Vamos. Да, конечно. Vamos acreditar todo mundo, hein? Acreditar do começo ao fim. Do começo ao fim. Chegou a hora mais gostosa do ano, hein? Самый вкусный момент сезона. Давай. Давай, ребят, давай. До конца. Друзья, поговорю с вами быстро, чтобы оставить вам этот момент. Só vou falar um negócio pra vocês, senhores. Por favor, escuta bem, tá? Господа, слушайте, хорошо. Só tem hoje. Кое-что скажу вам. Só tem hoje. Только сегодня A есть. gente não tem amanhã, não tem depois não, tá? У нас нету завтра, у нас нет Ei, потом. é só hoje, irmão. Брат, сегодня только. A gente não tem mais chance não, é hoje e acabou. У нас нету больше шансов. Сегодня и все. Sempre que vocês têm apenas uma chance, Всегда, когда у вас есть один шанс всего vocês vão лишь, muito bem. вы будете хороши. Lembrem, Помните, vocês são acostumados ao impossível. вы, ребят, привыкли к невозможному. A gente vai ganhar esse jogo. Мы выиграем эту Eu игру. preciso que vocês acreditem. Мне надо, чтобы вы Sem верили. lamentação, sem dúvida. Без сомнений, ребят. Vai dar certo. Все будет хорошо, Vai все dar получится, certo. все получится. Vai dar certo. Все получится. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Vamos! Vambora. Ei, galera, hoje sem errar. Hoje é o único jogo que a gente não pode errar, hein? Ребят, сегодня без ошибок. Единственная игра, где нельзя ошибаться. Hoje nós temos que estar concentrados. Qualquer erro a gente paga cara. A gente tem Ребят, chance de ir lá e сегодня ganhar, должны hein? быть сконцентрированы. Tem Любая chance de ir lá e ошибка. ganhar. Mas hoje temos que jogar certinho, sem errar. Сегодня, ребят, нужно играть правильно, без ошибок, без ошибок. Não salta por saltar, hein? Ребят, не выдергивайтесь. Друг за друга. Vambora. Помогаем друга. Ека, иш. Y como dejamos a dos, vamos a tener un partido espectacular.
partita. The score at halftime is Futsal Club Semei 1, Illes Balears Palma Futsal 1. El marcador al descanso es de Futsal Club Semei 1, Illes Balears Palma Futsal 1. Boa, gente. Boa, boa, boa. Boa, Gabi. Самое главное, 5 минут. 5 минут. 5 минут будет нормально играть. Все, наша игра будет. 5 minutos aí de jogar bem, pronto. Начало 5 минут. И все, будет наша игра. Головой с головой, давай, пацаны, хорошо играли, хорошо. Здорово, с таким судейством хорошо играли. Все, давай, еще лучше будем сейчас играть. Meu irmão, às vezes a troca não é 3 minutos, não. Às vezes a troca é 1 minuto e meio. Dá o máximo para acompanhar sem falta. Сейчас мы дуже использовали легкие. Знаешь, сначала сопровождает. Не надо там выбираться, сопровождает. Даже не 3 минуты играем, 1,5 минуты, ладно. Смена будет. Тогда с легкой, сопровождай, сопровождай, сопровождай. Нудный, нудный. Tem que ser chato, chato. Acompanhar, 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 acompanhar.
1 minute to go. Bora. Chinês. Quem? Sim, graças. Bora se embora. E aí, chinês? Aleluia! Ó. Aí, ó. Sabendo que a loirinha é nova aqui no pedaço. Pelo jeito ela é de Minas, o tamanho desse rapaz. Nós é o chefe, gasta VIP bem. Se liga aí, segurança. Já sabe o que fazer, né? Sai tudo pra aqui, ó. Feito o resto do aquilo que a gente tem que fazer aqui hoje. E pergunte a tudo seguinte, sacou o segundo aqui hoje? Não deixa baixar a hora nenhuma. Tá vai. Quero buscar isso. É assim lá comigo. Palma mesmo maior. Você acha que seria todo. Decide nos 5 minutos
minutos finais, tá? Игра Lembrem disso. решается, ребят, последние 5 минут. Então eu preciso chegar nos 5 minutos finais com condição de competir. Ребят, 5 минут до конца матча я должен Então não подойти с adianta условиями, nada. чтобы мы могли играть. A gente tá com pouca troca. У нас мало смен. Não adianta nada a gente querer acelerar o jogo agora, chegar nos 5 finais e não conseguir competir. Зачем ускорять сейчас игру, да, а потом к последним 5 минутам подходить A и... gente vai ganhar o jogo. Eu preciso que isso esteja muito claro na cabeça de vocês. Мы выиграем игру, ребят. Бейте себе в голову четко и ясно. Estratégia. Установка. A gente vai ganhar. 5 finais é que o jogo se decide. Последние 5 минут игра Beleza? решается, хорошо? Confio em vocês e vou estar lá para apoiar vocês. Ребят, Vamos верю в вас, я буду там. Vamos. Бывает. Парни, губы или фаула не хватаем. Falta с бобус, falta с бобус. Все, что в конце мы могли свободно где-то там свалить, а не так, что до сбора мы играем. Mais do que nunca inteligência, hein? Будьте умнее, ребят. Смотри, просто кто играет. Смотри, просто кто играет. Ясно. Давай. Головой. Друг другу помогаем. Давай. Играй за команда. Давай. Goal for Futsal Club Semeí. Goal scored by number 7. Goal for Futsal Club Semeí. Goal scored again by number 7, Dedesinho. Goal for Futsal Club Semeí. Goal scored by number 20, Gabriel Cândido. И вот это мне, ребят, я сразу горжусь тем, A gente что vai perder jogos, тренер ваш. velho. A gente vai perder jogos como foi ontem. Мы будем проигрывать игры, как вчера. Mas a força do nosso grupo é que faz a gente ganhar campeonato. Но сила нашей команды, ребят, это нас сделает чемпионами. Então eu preciso que os senhores entendam que agora falta mais 20 minutos. И мне надо, господа, чтобы вы Taticamente, понимали, что vocês осталось estão еще perfeitos, 20 cara. минут.
Тактически великолепно. Taticamente, vocês estão perfeitos, cara. Тактически вы великолепны. A gente vai manter a proposta, Ребят, будем придерживаться. manter a altura da defesa. Будем придерживаться высоты в обороне. Mas eu já adianto pra vocês, independente do que aconteça até o fim do jogo. И независимо, ребят, что произойдет до конца игры, Eu tô orgulhoso para caramba de todos os senhores que estão aqui. я пиздец с вами горжусь, ребят. Все, Todos os кто senhores здесь, vêm me mostrando que estão prontos para vestir essa camisa. Ребят, все показывают мне здесь, что готовы надевать эту форму. E tem que estar sempre assim, И всегда должно так быть. aproveitando as oportunidades. Пользоваться É возможностью. isso, Rasul! Вот это раз. Esse é o espírito do semeia, amigo. Вот это дух É семейства. isso, Ejan. Вот так, Ержан. É isso que vocês vieram fazer aqui, cara. Вот это вот делайте вот здесь. Mantém, a gente vai entrar no segundo De jeito tempo, nenhum. mantendo a nossa ideia, mantendo a altura de defesa e vai sair daqui com a Во vitória. втором тайме заходим, держим нашу идею, держим Principalmente, высоту в обороне, senhores. ребят. И потом отсюда с победой A gente уходим. não toma gol hoje. Сегодня не A пропускаем голы, nossa основное. defesa é a nossa força. Наша оборона, наша сила. Mantém, Держите, mantém. É держите. isso. Vamos, 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 vamos. Se o Palma perde amanhã no sábado, os gols vai contar. Если Пальма там в субботу проиграет, голы тоже считают забитые, ребят. Чем больше, тем лучше. Păsane, они сейчас будут прессинговать. Eles vão pressar agora. Другого варианта не Luigi, будет. нет у Catata. них. Não tem outra variação deles. Так что без мяча больше двигаться, бегать, ускорение Eles vão вперед, pressar no передергивать, забивать 3 метра вперед, 3 метра назад. Goal for Futsal Club Semeia. Goal scored by number 7, Dedesinho. Хорош ты! Goal for Futsal Club Semeia. Goal scored by number 7, Dedesinho. The final score is Futsal Club Semeia 5, Record Bielsko-Biała 0. El marcador final es de Futsal Club Semeia 5, Record Bielsko-Biała 0. O meu compromisso é com a vitória, irmão. Мое обязательство, ребят, это победа. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que vencedor vence. То, что я в жизни научился, ребят. Falei pra caralho isso pra vocês no ano passado. Победитель побеждает. В прошлом году я об этом много говорил. Vencedor vence. Победитель побеждает. Perdedor justifica. А проигравший, он ищет причины и ошибки, A винит gente всех. vai voltar pro Cazaquistão, Мы, ребят, вернемся в Казахстан. classificados ou não.
classificados ou não, a culpa foi nossa, amigos. Либо вышли, либо нет. А где вина будет? Наша только вина будет. E eu quero pedir para os senhores do fundo do coração. Ребята, от всего сердца хочу вас попросить. Não fala, porque o juiz deu uma falta que não foi. Не надо там говорить, ребята, да, там судьи такие были. Porque o nosso jogador perdeu o gol que não foi. Там наш игрок не забил. Aqui não, amigos. Здесь нет такого. Nós não, amigos. Мы нет. Marcha. Olha pra frente e trabalha, velho. Смотрите дальше, ребят, вперед и впахивайте, работайте. Sem lusa, sem mimimi, sem ficar justificando demais. Не надо вот эти причины там искать. Dava Виновных. e dá. Можно было или можно? Dava e dá. O Gabi, ele trava o maxilar, velho. Ele trava o maxilar. Ele mete aqui, ó. Ele joga demais, velho. Trava o maxilar, cara. Vai, vai. De novo. Sai, cara. Ei, vai, trava o maxilar, Gabi. Trava, Gabi. Gabi, trava o maxilar. Ele olha pro além assim, né? Vai lá. Ei, acaba esse vídeo. Finish. Vai. Vai filmar os caras lá, o ferrão gosta, ferrão. Смотри. Nurs. Presidente. Ó o presidente, ó o Lesk. Nós vamos narrar, né, o vídeo, né? Esse é o presidente, Lesk Bro. Ei, acaba esse vídeo, acaba, velho. Porra. Acaba. Ele filma bem pertinho aqui, ó. O cara e o Gabi olhando pro além, mordendo o maxilar. Давай, третья игра, но все равно надо настраиваться. От разминки все начинается. Давай, разминка не получилась, да давай, чтобы в игре так не было. С первых минут сразу. Vamos, gente, desde o início. Заряженный на борьбу. Primeiros minutos é importantíssimo, hein? Первые минуты важные, ребят. Давай, пацаны, осторожно, команда выиграет, давай. С хорошим настроением, пацаны. 5 на 4, смотрите, вратарь подключается. Внимательно будьте. Bora. Давай. Пойдем. Como o presidente falou ali, mano. Давай. A gente tá construindo uma história, mano. Давай. Как Эрик говорил, мы строим историю. Конечно, давай, пацаны. Давай, потихоньку. Давай, вместе все. Давай. Все? Давай. Давай. Бір, екі, үш. Давай. Rus, é só hoje, viu, Rus? Rus, vem cá. Amigos. Друзья, Lembra do que a gente conversou lá no vídeo, tá? помните, о чем мы на видео с вами разговаривали? Hoje já é o primeiro passo, tá? Сегодня первый шаг уже. Hoje já é o primeiro passo. Сегодня уже первый шаг. 100%. 100%. Vamos. Vamos. Melhor jogo é hoje, hein?
всегда! До конца всегда! And please welcome the team of Futsal Club Lützenig. Давай, хорошая оборона. Your for Futsal Club Lützenig, gonna score by number 7, Dedesinho. This match that will be played at the Parliament Sports Russian Motion will be at 7:30 between Rekor Bielsko-Biała from Poland and Indian Balears Palma Futsal from Spain. El próximo partido que se disputará en Somos será a las 7:30 de la tarde entre el Rekor Bielsko-Biała de Polonia y nuestro Indian Balears Palma Futsal. Ребят, сейчас второй тайм такой будет. Если они забьют, они войдут в игру. Не пропускаем гол. Если мы также будем продолжать, не будем пропускать, 1-2 забьем и все, игра закончится. Играй за команду. Your for Futsal Club Lützenig, gonna score by number 7, Dedesinho.
Goal for Futsal Club Semedo. Goal scored again by number 7, Dennis